शुक्रार जानेराची 26, 2024 भारताचो गणतंत्र दीस। मुखेल बोल पातो कोत्तात ती पातकाची गुलामां। नियालाक आदार आदी अधिकार आसलोले जायते लोकांक तरेकवार वावराक गुलामां करून हाडटाली। दोनयाची चाकरी वो सेवा करून ताका विकती पासून घेताली। आपलो दोनी कितें सांगता आनी करूंक लायता ते काम करूंक पडटाले आनी जायते पावटी तांकां मार घालून तांचे कडल्यान वावर करून घेताले। आमचो भारत देसूय असल्या गुलामपणान जियेतालो। ब्रिटीश अधिकारी राज चलयताले देखून गुलामपणांतली सुटका अहिंसा करून घेवन सुटका मेळून घेतली। आयच्या तिसऱ्या वाचपान आमकां जेजू गुलाम मनीस कशे आसतात ताची खबर दिना, पूण आमी ओत्मीक वाटेन कशी पातकाची गुलामां जातात ताची खबर आमकां दिता। जेजू असली शिकवण आमकां दिता कित्याक पातो कोत्ता तेन्ना आमी पातकाच्या ताब्यान उरता आनी गुलाम करतले तेच भाशेन आमी देवचाराचे गुलाम जाता। आमी पातकाच्या ताब्यान उरता आनी गुलाम करताले तेच भाशेन आमी देवचाराचे गुलाम जाता। आमच्या जिवितान अशें घडटा जेन्ना आमी पातकाचेर पातो करीत रावता तेन्ना पातोक आमकां सोडिना, पूण आपल्या घासान आमकां घोट धरून पातकान आमकां बांदता। जेजू आमकां सांगता तेन्ना पातकाच्या गुलामपणान आमी सोडूंक कशी जिवची आनी कित्याक जिवची त्या विशीं आमकां उगडास कोत्ता। म्हजो थाराव पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून पवित्र आत्म्यान एकामेकाची सेवा करूंक वावुरतली।